Kurumirira ikucio mahiũ thutha wamo kuria maratathi ma minyore maria mateagwo ciara-ini, riu Aikari kuuma tauni-ini ya Magarini na Marereni nimatabanĩtie kambi-ini cia kungania maratathi maya o ũndũ ũmwe na kũnyita mbaru watho ũrĩa ũheanĩtwo nĩ ruhonge rwa NEEMA wa kunina uthondeki na uhuthiri wa wendia wa maratathi ma minyore. NEEMA tunakuja tunafanya clean up pia, na pia tunafanya a bit of compliance, tunapitia kwa maduka na a bit of enforcement, lakini kwa sababu siku ya leo ni siku ya kuelimisha watu, hatujashika watu kwa saizi. Murugamiriri munene wa ruhonge rwa NEEMA kaunti-ini ya Akiaria Samuel Lopokoit oigite maratathi maya ni macũngĩrĩirie ikuũ nyingĩ cia mahiũ rĩrĩa mameria minyore ino o ũndũ ũmwe na gũthũkangia marĩa maturigiciirie. Kweli ni kwamba mifuko bado inatumika haswa, kwa sababu ukizingatia kwamba sheria imepitishwa lakini chini mashinani watu hawajafahamu fika kwamba mifuko iko na athari gani haswa. So unapofika katika maduka utakuta watu bado wanatumia mifuko. Unapopatana na wananchi bado wanatumia mifuko, ikimaanisha kwamba bado hawajapata ile elimu haswa kwa nini mifuko iweze kufutiliwa mbali. Kuringana na mwandiki mukaru wa gikundi kiria githondekaga makara mwena uyu Justin Mwabaya, oigite ona thengia ya ruhonge rwa NEEMA kuheana mukana wigi wendia na uhuthiri wa maratathi maya, muingi wa mwena no uramahuthira. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Gathogo.